O kasa ni breso. Inti kasa ni breso. Ema ye hunu se ade no ato wo no. De be ma bi di aye wo no. Akwa mu eya wo ya na ye ni enkomo. Vida wie ye tie o. Manko mpacho bibia boko na ayi min be ma bi etna ho. Bonidin. Ye friend no akwasi amankwa a ofiri amokom. Me pacho me no etna ho 92. Na me coast to wo siat e wo tech ayi bom so me na eti ye bibia. In 99 ye wo ye first born. Na omo ba ye no mbe tu ni din kama. Nti satam na me papa ho na me papa kan say onkonkoya me ho ade. Onya me ho ade. In fact, ade omode ba ye omode beto ayi ni din ni de ye kan say ye ayi no ye ya mamra ni de anka sa ayi epepepe. And me father ejira so kan say he said o mo sidi we ya ba ebetu din onko krom nko ka wa na onfa nka ho na onfa ye me ho ade no kure ni be ma ne kan say penny say na emre SM no mo ncha no be 6 months time or be ba no abeye me ho ade February 2000 mu ho na o cancer fine ye tetua sa ma wenya 8 years me ya sa bunechi me kwaka o si da bi na miniska me kwaka o si se ni sei sa na yeto enti me nso me ko asori na ma sorry epeni ebebi sa se de me si pay am som no akwa se ma warrant e ma me ntumi ye den ent na me ho enko ni ye nti otutu ni na smile mo ono anso sa kan ho e ba me kunu bebi sa na me kunu se oni ska ho a o de bekwa we se aye me ho ade enti sofo ne kan se obe fa eka bia esesa anko ye de ofa de ye me ho ade me kunu se de bi enu na chi no mo sofo so obefa ka no obefa ka ya sorry me penu bibi nti na ma me ntumi mbo no problem ombefa ehuhu nyina still me kunu se de bi e kire no ono ne ka kire me se o ma me mu ni na butu afo se me ye infantini enti omo ye den empene ana me se enti duda de ye tie di wantumi anka anche me se me ye infantini na afi no krane na me dwen say he was just making fun of me man fa anya asem ene ye tete ho saa na ya wo ye last born enti nan say be 3 years mu ni ena me ye serious na me say amankwa yankwa na koya me ho ade na kitwe bia ye de nswa na won na mso am waka saa ma me ma me papa etumi ewu aye de etia me na afi nso me ma me nso ayembre enti yankwa koya me ho ade in fact all can some bebre but for me ho say onya me ho ade no so ka say obenya ska ye me ho ade a obenya pa na emum onye na ode beye me ho ade na ko ode bekwa akofo obi bibi asaf market bibi fo ni bi na nko ye ne ho ade bibi ne hene e wa asaf market omo ya dan I say sebio ye ma no bi eton ye ho gigiska ashawo ni ashawo fo debi bodin no obekwa akofa bi wo si be ma ne kan se de o say o kase se o nya ska mfa ya me ho ade na oboa na emom obekwa akoye me ho ade ne de anka obekwa akofa ayi ni no ade ayi ne ho ade ayi ni yenim ayi ni bodin shawani no ade ayi ne ho ade ayi o madwuma ayi obi adwuma nti wo boy nya hwe in fact me mo shame enti me bisa no ono ne cars me medidi na tem onka didi atem na wanka enti be 3 months ni me maame wo yare enti ye ba be fa na ko na me maame e ka che me say me mbisa me kunu say o konti say in case BBC na chi a me ni obi a na ehemfa na be hu no me maame e kan me nso me ko ni fie na me ko bisa no me sorry bis ebisa anu anu o se ode yankopo ase na afi na ne time ono ne share no aso no ono waka woni tirim se ebedu bi no obegya me na afi so obetwa manyini awie ekire me kwa obi anye den empeme enti ono kan na me
enti me so ye na ayi bi we ye fi o so obetwen ama ye kan menyini a mekọ a obia mesi me ayi biem se menyini awie nti obi epe enti ono no kan sa na me adan enti me so ya ayi bi we ayi man bi we ye fi ho na me kọ frɛ no no ono so ba na obi sa ayi akosi amankwa na adan ana me kan se na me ma me si me bebi sa ne se okonti se echine bi na se sa asɛm si a papa no so bi sa no ano se eja akosi yi me se me ne hwe dia no kwan na ono no me hia no sa na me hia no ti sa na ese oye den okọ ana ma ne ka o hia me sa me tu di betena ne nkyɛn enti sa na mekọ ana me si sa ana ayi man ni bi sa ne se onko kan che na busuafo o ka sa na o san repeat bi am se o si wa ma me busuafo ho o hia me senti ni sa na me nso me de meko enti in fact na eya me sun sa na eja kwesi ne kan say sister how this work dey ya kire wa ko ka kire wo maame na de ayi bia obesi bia enti eche no o san man ne kan me medidi na tem na me medidi ayi sesen was me ma sinis we jimi ana me say ade me nka hwe ansa na eche no oyi abetum say ye hwe sini bi an me kan se we jimi enso na enti sa se we jimi na ye hwe sini bi wo station bi enti ye hwe no after you know we no discussion na ahimo ye no na sofo ba kwa friend no Reverend Isaac yi and o say ayi be me bia waware oba na so wawo a wotifie bia wo kasa wo pedi wa beti kasa me bi ehwe agimi en sese wo kasa a chase wo nam ho a wo kwa wadwene na wo de nam no enye enti na no Ukrainian me be girl no wo ho ana me ka cha me be girl no say sini dia sanka wo papa etie as asem ya Sophie kan bi anke no say onai enti asem no ehye ni trim no wan kan na eduru ho say no si odeja na misuo na me koye Marco be 2 years ni on ma misikada senti on ma misikada ne say ono ne ka cha mi sen oti wasesi ano no ho ye den e twere no na nebusuafo be pesanke ye so ni mani tu kwan na ye bibi but enam ye kan say nti onye den o mu mfi no enti me ntu nko me maame ho na me nso me tu ye na me koye but me pa me sika pa say bi me de beto bibi adidie me nya bi nto aduane but o hwe ne ma no ni ma ne de every year bi o send o mu sika ne si ne ba akoso na odima enti na se me ho sa na o baby a ote no opese otu na efie no retu nti me mesesa me nuoma ana me suo da bi che se ono no na nkasa ye den esisaba ene me kan ama ne koduru ayi bebre ampa me ho sa na osisa me nuoma ne nyina bye that very day na so this nuoma ne ba no ma ku na ma de what base ka bebre pipe ayi way can you see council I can't all ba no kram ni yetwem na me kan chai ni say always ayi twa ayi nim nti all ma miska na me nso so na me mfentua o ka chem say da bi dance me nso me wo musisi ano ma ko me ka na ye to me friend ka chem say enkwara no me nyi baby mfa o mo ye den enko enti me sre na on pe bibi nso ye den enfam na me mfa han dan na me nkora ne da o ka chere me say me ne enkwara na akusi amankwa ka chere me say me ne me ma ne dabre mu de ehia no enti oni hwe ma me fine me ka bibi a no wo frɛ na be wo say no watu fun ama no akato wo frɛ na no watu fun ama no akacho o ni nyina ne say wahwɛ me ho se me ni busuani bia na me ni be ma bi obeka ama me enti me a me se
Adenti ne bra bi wo ho oye family friend ate oye family friend ana o friend me na obi sa me sa dey ana me kan say da ayi ama kwase wa ye dey ujia me enti me mbese me krampom nuam ana o say no oni me fiti abra me ko school me ba ho nyina me ho nketenkete ne ade nyina woni mi na ade na yetumi atena bedu time say ya oye me say and I say da o see me see ayi o see me ye enfantini and I say no we na nkasa no akwesi amankwa no amokom wa no watena amokom fo no wa friend ayi say nti on to me kasa o ye enfantini and I'm kasa da o see me ye enfantini nti on wa me na ebusuafo mpene and I say no we na nkasa be ko na wa kone ho o bisa ne say ade enti one call and me call no say akwesi amankwa say menye ne hwe eba me masem eba den a ohum sa ohum me wo bibia ho yen na emom ade enti a odi egina so di ja me ne say me madamfo bi epensent me so menum bi wadamfo bi pensa epensa enti me so menum ane bi na me si madamfo ben enti me kan na nipa kro ne ball madamfo ni din sesei na me sisa sana wan kan kire ya kan say no ne bra no nko a wasan kodi ho komo a kire obi na nipa kro no so ye me madamfo no kru na damfo na ono akoka kire ne kru no na ne kru no so aka kire ne yere no na yere no so da bread me wa me ton ade no ono so tie ya no se wadamfo ne da bre na wo what me ton me nuama nti ono so tie sa no se no ompene because sedia amankwasi ehia na okasa ne ho ene ne sere ya ofa no ekosi ne ofie na se wo betumi de sa ade we ejina so ejai wo yede ene se ne sa ade ya kan me sorry free the dabre Marcos enuema mo odin free say nkra ni school ni hwe ni mo odin enti ye kọ fosifo na utwa bi ma me na makoton kakra me so manya na me de aye na me san kọ jibosia kakra na me so me de ton ade odi we tu a fees me de be ma for we tu a fees de ma fetch nkra ni fees ai me de be ma on fam teacher you know kọ you wo teacher training na na frongo no recently mami koji isikebi de ko tia ni fees o say enya onu nkwa na ewo me ma no enti on tia sa ska ne mami ama na ayaka 2005 but wa mami disikebi enkrofo no ni o ma sika bi etu ho ma enu so aye me kasesi ama sesi a Marco so bi hwa ampa so omo hwe wa odi obehu nimpa baba sesi a ombeda wo ka ombeda me ka sesi a nsi ya hwe me ka ho ne hwe sa program enti Friday hi ho esia de mi di mi na fufu obi anim be 6 months ana me kwa dis card ma me na fufu no na Rick we no so no ma fa nko because was me nko dwom enti o ma face ka na nko no mo be fa me o mo ba no be che me e na o mo de me ko enti me big girl no ana friend papa o mo nko anada me big girl ne ko 14 years na kitwa no 8 years ana friend papa no ka chen papa say si dey enkrofobia abechima ayi kọ sofulayo ẹni bra ọka kyerẹ ba ni sẹ hi hoa wi asbe kure nia sese ye memanum bi eni manum bi sese awade eni mpnatwe no akwese santrofia no ma ofa musio se wujan so asrade ofa musio wujan asrade
Obi akomu amena di nani a wosu obi nso prese grega. Boss me say no kofoni me papa. Kofoni mo ko ase abonte hapa. If me am na for crampo suma me. All because of Akwasi Amankwa nti. Patrick Akwasi Amankwa. Kumasi amokom. Oka kire akra ni say wo maame de ohun hwe na ye bejeli no kra. Aw. Obedi ka bi. Wabra wono na ma wo kwaje bosia ne se fakotua. Se akra ni school fees ya fakotua. Why dem ya no. Why dey so asam no kwa areho. Menim from 1992. What's 1992 na mo share? Me no edik 90 ya mane kasa ya nti na me fie no. So 2nd January 1992 na me no aye bibi. Enti ne sa na yi ho na me afata ne say me no 2nd January 1992. Enti sa ya titifri mu a emisa woni ne tan be 30 years muni o. 30 years. 30 years. Mo ba pani anya fie say or 23 years. 23 into okachire into woni ne tenanya ba woni ne tonight. And it's nine. Best From Kafra ensu. You na me say eko CBS eko ya me Kafra service. Ishmael me pacha mo ma ne nsuo no tobo no mo ma wo nsuo no why mo ma ne nsuo no ma me na ontumi enkasa atram no ayi na atram no mo ma ne nsuo no ma me ensuo 3p garlic mesha masen agi atum wadro no 3p garlic mesha meso wo fi abomode na ema wo sanka 3p garlic mesha ni bi no bi na entumi emo 3p ebisi immune system no wo sugar no ekosoro wo coffee cha wa yase eya o ya wa yakas eye stroke ana wafu na yese kapo wodwonso a na wa yase ahyehyew de wo hia eye 3p garlic mesha ya de wo na fe garlic na ye vitamin C ewo mu and minerals ewo mu edura so wo pa bibidura eye natural bibianfra eye 3p garlic mesha ya fancy gaso ya fancy ngum ya chinchi mu an se ya de wo fra ye na ye twitwa garlic no na ye de aye ne kama eno ntinum bi na obedi adanse a kire me wo chena daniel ba mr colina keba na apidank angelos ubenya bi ewo ho na ukofumase ne ba shop mu a 3p garlic mesha enye na 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 openru papa eye kama wo wiase mu a eye mienu 3p na won mu aka enti vida ye hwe ayi woni ne tena ya oka kire wo brother say one wadamfo no monsa wono ne bra anya kwese makwa ne brother ena obi samuo ena kwese makwa ne ka kire ne bra ne say wadamfo brabo no monsa enti wan hwa wonso wo banum bi okay ebra wo koshia kwese makwa ne nante ya yemfa ne 1992 na woni wadamfo no ye yonko no wo hia no me pacho dabi sabre no na wono monsa me pacho na ono no ayina nkasa na dabi na me no monsa na wono monsa pacho dabi na me nimu no na wonimu nom che se wono monsa pen me pacho na wonimu nom me pacho eno no ye brebe na wushi ansa nom no ebra me hia ensa enom no efri no ankasa efri se na mfense se akaskasa bi edi ayi ba Marcos oye obi a odedadin on pekasa se obekasa edidi watemu a ohwe na chihwe se obi ni ho hawo se no waka asem a eya akyerew enti na na emfimfim ho me na afen ma wo me second born
Enti wo ma wo foforo na me ni obi a ohwem no. FM 87.9 Kumasi. Enti me fancy kitchen ho ya ade sa de me hu anso watum na me se adan me bom ho enfi mi. Enti sa na ne bra bi aba ho ebehwe no ne bra pani oye pastor ebehwe no na otum enti otum na me se atna adan na wo bra eba ayi watum enti me na o se on pese ohun anim na me se so obi a ye kan ma wo de I want so wo yare de na 87.9 me kan na so minja na me o se ne bra ne so mpese obehu anim and dan ono akwase ma kwa na mpese ne bra ne behu o se ne bra se on pese obehu anim se wa ye ne den Marcos me ni ma de cry say enfiti obeka say no aka say even obaya kodu baby say o say ne maame edna kwa sorry ema sofo na ka kire ni say me sunsun bi edimechi na sunsun no say oyi 5 cities we ya sa sunsun no edi sha de ya kan say 87.9 Kumasi. o de mawa or the Hamia Sunsum no so J 1.5. Mami bisa kata mi wa ya na asemi. Said the Usika. o se sunsun no se de Say Sunsum no say be or chami just 5 cities grandpa. Sunsum ne J 1.5. Enti ya ware ni de enye na me see you mate. Ehwa me wo hwa no waka asem de no ehwa no wadan no ho se bi me sorry se onkonkwa me ho ade anu waba e ma ne san ba mu mfimfin bi be kan se baida FM 87.9 Kumasi. Me no tu ya ware ba ku bewu enti me nso suro more than 30 years back amu ba so ware wa mo be no ba ko bewu o kan sam ti no kra ne se enti me ko ra hansa no mu se ase o kan sam aye enti na afi no na ma mintumi me ne enna enti ansa na bi metumi se bia me ne be na ase makọ eyiye bi anase me pia ko be bia ba na ma no mo ansa watumi na ne me ko tura da enti ebe so ni dem Ezeke bi ami na mi chop money e chef bi. Gaza je no aya me ya gwa no. Ele bi abo bom mu go bom bia ba mi se we ki gan zan so mi je be ma jimi fo. Utimi e so butter sauce. E te tini nya woni pem. Enti mi na sam na o le ba le die. Mi nim di o pa kire. E bi se sa ya sam na o di abadi ya. Ana se se nkwa no kan onye na aju se nkwa ni sika mi ni betim. O twa fa na mi so be jabwa. No madam ana aya kwese mankwa se obey kra no se wo ka se wo maame so ye infantini nti no wuntumi ne madam me maame bia ka bia che no no na e twa twa no anu de ma ani yu kwa ko yisem mu o maame o na me de o de me maame nka bia che so o ye infantini ka me na tra awo mi ensa e ba ku e du 23 years ya akwesi na se wo na be ka che ne se wo maame so ye infantini nti wuntumi me ma kwesi opo onyi ono awodia se me agozi ono anyi na omodia na ka maame so ye infantini ka o ti mi mani jeje so onye adwuma na kan se ye sa ba to be bia mi won mi ye bia adwuma na me sanje akwesi nti o maame ma ne sen bisano owo mi first born no one man o ti mi man be se 1000 cities that time na 2009 o atam ne e ka ni no ono na mo ono atam o kwa o ti ono betima afun asama to su sisi ai sa hunu me se wa why that type no me pa cho me de mi sa le minimi no na akwesi ayi me bo o se ka asem bibi we de why busy de ba ma me sa wo se na danfo bi yakwarensani nti se wo madam e fa me ko na lafo no la lafo bi enu amene no omu asem na se wo se oba na yakwarensani enye se na wo ka che wo bra se wo yakwarensani oh madam wo be to be tie me ama mi nta so e na de wo be ka we yakwesi mitie wo bi se ma se me yi anu wo so ka se mo ka se wo de kasa na minti no na mo no bi se Uyanza no ko fie tambe o to ade wi o ko fie tambe o ba ye no aye no
me ni obi katma obi si me megai kwa da be 15 years megai obi si no de e mekai kra bisa nsa onu amu onu msa na so onu msa wa bisa no akwese no de mabisa no se onu msa but wo na ma ne no ye wutimi di na me ma bati waso na ma ne no ye me bedan ko tu ko bia ba asiala waso wutimi ne ko ba o de ncha so o de waso wutimi ne ko ba wo to bi ma no ato bi ama na no aha ya kuma 87.9 FM akwese onu msa akwesi nnum nsa onum bi ka mrebi kasa na kasa na me onum nsa onu msa on ayi emfimfim bi na oto bi num na ayi oto ye no oyare pa nti onum bi onum nim but said bi a opa me ni me ada no because ayi bi wo me mu eja obi wo me mu obeka asem de egu hu fi aka asem ono no oso wa na ni minimum nso odu na o shada plan asem na waka na no nso oya pa na no nso oya enti oya in fact me metumi a shedem kra ma me hu me fa se bia me nyebe ma kan pankam no ba me ti se we pie e ba na atie frem nti ya no se sunsun bi no dana nti echire na obe hu se bi me de nsa kama no a kwan be ba da me homa ni madan oba aju se kra oba no abinya no na ode enti no akoto ama nti ono yaw na no akeka che woni nti se wu no ema wonni we ni se woni ne beda agese wano monsa enti ono be hunu se wono monsa ena wutumi ne da no ono fadwuma eba no to bia bre wogidi yes man Vida yeah me pacha we ye fie bi wo we stadium and bi we chire ebo anadwe se kra otumi kokko bra ni prom krampo no wato de Pastor Julius ma I think that akwesi no akra ka say o person edi asem no kan yin ma wo ba radio station me de Pastor Julius tie we answer die so what say fa ne ko o say me ebusuani ben na ohia me keke e na wa hware me me atena nti oni asem kache ebusuani bia say me processor or kasa me fa no ko radio station no o won sam hye ho kra on kan ye den entre me a obeka de egu mani mu ase agisa wo de na ba radio station eni akwese wo de wa ba radio station amekom ya no otie so fa mumra wo pia na no de ba afa wo de wa ba no so wo dwane ana said o si kasa nkwa ma wo tumi say ensam de ensam wo bi enti me no just me de neighbor radio station radio station ade na ba no ma advice akwasi asafo ya de we nya kire amakom ya o kasa de boso ne boso oh the way o si kasa no atiefo nyina etie ana said oba yisu kasa atiefo nyina etie kwasi kire ne nsem obeboa no me de bia meka mama ya beba mu ana abadwafo no tete no ana obi na asamba obi antie wo mo but ya ma wakonya ya ma platform a adwuma na oye no obetima nyamre no de akire na semu se ma mi boa onkasa oboa se ya mpa nso a onkire mu ensem wo keke kire sa ma me ntro no wotwa busa no se ana na mfo kwa de menko ne na ensem ho mama onwo ye ni no nka na tiefo no wiase nyina ante na abadwafo ba ma mu nsem na ye begina so na ye de akasa sa kwasi ankasa kire se asema ma make no kre ti ebe sere no asafo de ma ni akire omomode no onkasa se wa fa phone afre no okasa ya no akato waya sama even ne ba gamafia otene anti nyame nkwa no waka efia mankwa sana otie even ne ba 14 years efia mankwa ade akire no so akra no waka se on friend papa say me friend obeka asama yent me nkama obi anu asaka te no if you cry new school for cry ne headmaster friend is anko the headmaster friend no because in school obetumi a fear week we say na on course school ne bucket to 8 years akra no me never phone person ma o be phrase dia na o be phrase dia jai ada ni di say na kwasi amankwa no edi be ye di ni mu no CJ
wɔyɛ adwuma bɛn taxi wɔ Asaf market okay Asaf market ahɛyɛ taxi fo num ɛhɔ no wɔwɔ ɛne esije wonim sɛ senti a ɔka sɛ me fa ne radio station fa ɔse ne ko weka bi wɔ hɔ ne taxi driver bi wɔ hɔ nimpa korɔ ne yere ɛyɛ de ne kɔ saa ma ɔkeka afo ma na nkɔsi hwee enti me nso memfa ne nkɔ saa hono ano na damfri nipa ne di ne kɔ baabi ankɔsi hwee nti wo fa ne bra radio station me nso memfa ne mbra okay bɛkeka do ɔno bɛkeka na station hɔ di ano no dabi ma papa wɔ mu pa ma pii krampo no ɛyɛ ne suban ayɛ ɔkan bi ɔkasa ne boso me nti ne saa no ayiwe series bi ba ya sɔfo no ɛka bɛɛma bi a ɔkasa saa me yɛsɛ bia no ɔmboa fie na yɛnya na wo kɔ kasa nka wo sɛ wo papa tie bi a wadi okay enti yɛhwɛ na mpradodo san andanse mfie dodo san ɛna kwasi amankwasi je ɛtɔ nsa de brɛ wo a ansa no wɔfa wo tokoduru brɛ sɛ oh bebre because man na me nasem akietie but e bedroom finfin ho na me ntumi ne yahwe nti me obrɛ me nso me brɛ because ye betumi awo the same ye betumi atra be 6 months cramp ne ye ho hwe na one ne nada yes because ya ensam ya obeka akiro no ya ensam ya no ka ba ebi ne se ai wonti na ma me mebusuafo mfi mi brasafo behwe ba oton fish pemi atoka ma me pemi ahwe me madamfo bi na just ensam be ma etan ebi etan na so waka kire wo so odo be ye ho ade enkoba dan od be kwa akofa oba bibi akoye no ho ade no no okase da bi o enka bibi no ye obeka akofa oba a obo ahyawo bibi exactly ahyawo ni ba mom no wakwa akoye no ho ade di enti ma me nima de kra because waso wo ni hu ni ana ma pastor eno kwa de ayi bisa no ma me nimpa enam ono nti minim anka bia me kodi saa nimpa na chi so anka minim se bia meti ase anasem ti ase ono wan ayi nim ono anka se nim ma kwa sister ehia me bo me anye se busia na mo mpema sama ye kan sama ye bi ni amankwa sister ehia me bo masum keke ewo Infantile Newton cake one or do my big one. Me now for be now, Mrs. Be a winty a dinner. Ye, necessary no home, or Cassano, means me say beer, or Cassame who keke. And so only yes, and me say, Esther. Okay, can't some baby into a cousin Brenham Sue. And me auntie be or one me Anthony Booman is a man, me, ready. And money, who say, me bushing for me. Omo afa sister ne see me koshini ena me nye adwuma up to now ono na busuafo me say me nye adwuma die nti na ohwe wasum abese ma kwa sister hwe wasum o kan sem bebre de edi gumani ma se ne wedi amaka minima de kro wedi amaka sika se na me se ma me ba ne ko school ni krampo no amankwa emfi because of amankwa enti me koton ade de me ba de ko school me koton ade mato da chi bi anka me de be ma de me ton de me ba de ko school nti amankwa me ndi ne kapre na amankwa me ba de ko school no ne kapre ye de enim akra no ko wura school mu ewie ye no ansana oboa na edidie esikem Esther atwo ho wunya hweda waye jumada wunya hweda na wudim ne be ma skanti ada kwese no wo skapa na na bia wo buy no obo form because you say sunsun bi di wachi ase wo ma 5 cedis ya sunsun no je 15 cedis mental me later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Ya kwatwe asamaba because of onu nunti onu krampo na kai osme me boredom ama ne de me koto as ayifie o boredom anso ampa onu na ya ka but no because
man bodam say be a mema bodam ho na ya Togo eno kwan so nti December ya kwa aba and me call sorry makom yempaibo nti mi wo ho sa na sofo ne kan say obi a wone ne tie o besa tukwan no wa kwa aba no pe ya na o say tukwan nti ade a ye kan say e ko no hye wo do na chi sei nti wo kwa no wakoyi mampa sofo ne kan ye pon a me so me call ye no me kwa na me ko hu ye sack na I say first since ye ko we sa na ha ye ntimi ka wodu sika hye baby ne adampa me hwe mu na ahyem na so wodu sika hye boto ayibi mu enti ono ne kan say wo pene ma okwa a wo ma enti fasade ni sie na we ne ye de entwem ne isika na ne iska ode kokwan so a obi na asma no aha ye ntimi okay what do you no obi na asma ntimi me desire ska no call me maame ho okay ma chechire ne sama ya na hwe na me de call me maame nti we nya anko no no so by because na phone crampo ni hospital say na na ono ayo nti odu na o say adan na obi asma me no wa mama anko na ayese na me kan say o de sanka wo call ne enra na anka anhwa no wa ma nti ubetumi akosa atam na me de adan ma me de adan ma no me hu hwe biem enti mo hasa me hu say me madam for be ayom friend mami pokia enti mam pokia no eno ono ne ka ho enti me hu omo wo I say oduom ho side enru achenti na edan ni hosa enru bim enti me ni so tetem no ono no ekinta me say ade say na obeje ye ne na ai me say ni enti odamasipa senti sa de anko kwa ampansa anka bem ya kwesi amankwa na beda wase ya kwode ne kre kwotwa so enu na nti omo say when wo ye kekra for how many days and months and years em say ade ni see ya na ofre me madam fu no e ba e no be fa me no mo de me we say yakoi enti enam sa ade ni nti on opimasem enam sa ade ni nti opimasem nti na onka say me busua si say me ngwa si say me say na onka almost was saving a life tinu onka enti bibia o si ye din ye din kakra na ne refi ye no 6 years ibe na wasan ne refi and ya ne refi no wasan start because of say me ko boss say onkonkwa me ho ade a okay na ebra obeka cho se ne maame se ema ne nware enfantini ba no na woni na trade mfie san ene de oka na woni na trade se o se enfanya asem bro enti enam so enti me mano me first born enkwa na I say ne maame ne we ne bra ne sister ba kope you can say nimu no but me matu ni nyina busuan ni bia ni me am cry me meti akra mpo na or friend say bia me hira na say obi ani me busuan ni bia ni mu so o maame e ma wo 1000 Ghana cedis maybe safa kwa ye adwuma nti esi dan na busuan ni bia ni mu wo bisa man san ke bi ono be kasa 1000 no crampo no e ba da ben ne maame na de ma o maame na de share we no cramp no ma wo o maame disca maame person o confirm yes ne maame na me ska da ma ne brown so sa safa kwa ye adwuma o maame ska sa me phantom foods o maame 20 Ghana na then ni ye kan 200 200,000 yeah okay into o maame de na o de ma wo no e hyemechi into maame de na ode ma wo no nye 8000 Ghana na emu no se 100 cedis se bia tete bia no ye be ye aba ye nima ye we no crampo no okay na mi bo abusuafo no like o maame en show ni ye bia nkyere wa me na ehunu se bia on pesa wo ne ba ne better because maame na kasa me ma nwa no wo ye infantini on kan sa asem ni nsimani mu da no be ma be kasa ko bi so maame no ono ne na tanfo pa
The casual friend was said, "They cry, Mimi Chrome, my grandpa there. They be all come Mimi Chrome asem." Okay. Enti asembia or Becca Biano. Okay. Or no one about semi mammy. But my many dear on Kai being fancy menim. Okay. Edda. Enti last 2 weeks, me kwa sorry or Afrancho. And made me see what I said no. Mammy Cocker can send me into mammy. Because one cocker, because me catch will be a penny movie or say, now what catch a mammy. And me coy. In fact, me coy no, a Jimmy Sam. I didn't see. Because I question am kwana kan share me say enko me maame hoda. Men ko fie ho. Na wo ko fie ho de on be ye no e tan. Nti wo kwa die na maame no yoy. Me duru maame ni hu me no. We nyine kakra hu me bo me dia. Vaida dia ante ye no. Ase me ye ba. E ko pe. Ante ni age. Ojini tumo. Enye den time. Enu kro de se na se asem yi si ye. 2 weeks Wednesday ye be Auntie any J. Nene bebre crown. I said, my not per myself crampo air bombs was I maha. And I won't measure me say, and say, as someone been seen a wire day. Waba. And tea channel my mini beside me can say, I'm quite say what's me ye and finding into one money into wire day. We jam me as a salmon in your mamma. And no see. Kobe 3 years in here, oh, who in a bano crampoda. Hey, my minute never. Chronum, Francho, I saw when I'm in a chronum, Francho, yeah, and I was sitting Mokum. Yes, 3 years in my minute, who not see anyone. And my even cramp, my mini phone number crampo. I could say on car phone number cramp, my minu edgy, a free me ho. O mami ana wo mami nua. Ne mami ni mpon. Hey. Ase baby a. Eji free me ho. Ana ode e frɛ ne ba no. Wo hia kwasi no wadi fie sɛn. Me hia kwasi na me wo 15 years. Sese wo fie sɛn. Me ko 46. 30 years. Yeah. Wa nya ho ade. Na me se ebra wo ka kye wo sɛ. Wo de be yo ho ade no. Ko de be kwa kwafa sabe so asafo. Baby, or Mujin Bibi, I shall from Adena. One say bye bye too because I said, okay, actually, but are you sure? Okay, or you serious one? Okay, and no, okay, see, so pain say. I said, obey Jow so conisico, the best soon warning tea, or better Jimmy, sir. 46 years. Oh, sorry, or see me, man. Eh, what's so when you're man? Or see me, man, Patches uncle or bash uncle. This say socks. What top socks are that? Me ba penny basi summary at Tare. What to be that? To be that. One out of man honey man. Me and me to be bia. Emma knows that all casa first or say. Was me myself so on to tin the boxer shorts mu when you pemudana. Boxer shorts there be. Was what it name or mat boxer shorts there. A dear not to see ma na yet stadium has say. And now I hear no who say or call baby on per se or do call. And I say, and na a year be wo ye fear ho. Or moon in air call. Would the car call or no need the car call. And men's men coffee car. Ah. At the same time, yeah, fat. Yeah, can hear your bus school mood this car day. I'm a young man. Or the car no continues me for car and call me say that met him. And I made me cotton a carry. I know say your own cobium. I know I catch him say on cobium. And to honor can't say on corner. And maybe the first time no or see or signature your choir could do. Pentecostal, Nasa side, na ye be panic coast. And maybe this kind of man, I crown on a signature bed, if you know, Miss Mempenny. And I'm sure not tiring, see. So I can't say a grandpa, no men, I'm a toy. I told you, I'm saying, did you know only one toy? Do so, Mona, say, or tea, no, poor me, or no, so someone named Sour.
name some wood. And to a bomb, in fact, or bomb me, I can't send Miss Mary Potter, I'm yachting, and maybe they ask some in the bar. Ask her. And sisters be where you fear her. And they're different for country. You're soft for year, and no Jimmy come back, Hona. You're soft and be casing. Eddie Frio. Tinyese bi a was on boxer shorts matiti. Na die ti no opia on person do be di na chie. Wo ho atan. Minima de kro. Wa fa wo mpie da. David. Ti se enumre se bia make us ensane ade. Obe ye adwuma pon. Na obi ada. Ansana. Ada se obeto abro na se obe ba fa na obi ada na mko. Ti be man de nsama no daisy na te se what you mean nada. To me na abra. Men fa be come because of some year no catch. Oyi obi a on kan some na nchiro mo obi ntibi. Obehye dem. No aka na ya. Oso wo pedua bonso. Me bisanse ma boni dua ma on bisanse ma boni edua ma na akwada nda. Woso wo pedua bodi ye. Onu ne bra onu ankas ne bra me hyedema wo ketua makwa eyi ekrampa aba mimi dru ha na ne bra ne naked obeto hye mimi so wo ye naked ne bra kofi edru oti ne bra to be hye wo so naked say na me kwaye nti me naked na naked me kwaye nti me free dancing cry akra no so mechi ayi ne mechi Kasa mame akra ketua ne shemechi mimi yi me dancing kan san wa ba ho da e be hwehwe me abomi na onyame enti mimi fi ya kan san ne ban wa sport da mimi wra dem ho ano no sura enti na me yi dancing kan na yi me ba to akonjo no to share me so na ne bra ne so because one what's in sister babo pain two ne bra enti no die na wo ye abusua no a obi abubu bisa ayi ne ye kan se ne bra no kra de o se me makoto we akoto de we ayi we ama na bedi adian we ama ne ba aduane na on person me to we ayi ma ne ba so woni ne bra enti ya kama ko on kasa de na asi o se me menti ye kan me mama na yire eko and some were because I just can't think far. Some question me bo. So we ja won so yire no meti hobby o meti amokom obi. Be ye krampana menti. Be ye krampana menti se we dita we yire. Obebo me naked mo obi wo ye fie ho. Obebo me wo ho em na yire ayi obebo ma ye fie ho fo nyina tu digugu ne so. Emma ne san akosma obi be say ni 2 days time o san akosma obi so on 5 said begu me so em here the asam ne ba askwa aha say enti ni mpakro ne be hu me no akwesi ama kai no ebe gina ho e na opa acho e na ne maame frɛ me na ne wo famo e frɛ me ka kye me so o mo srɛ me ama ayi emfa asam ne nkɔ ayi ho ono aka say gina ho bi no mo pa acho asa na etwa case ni na woni ne bra ne yire ne ye free me ne bra na yire free na o sizi miss ma me ne India DNT me ni ma de ko there be bibi oho vaida na ye hunu ade a ewo ma me no ewo ho na wo me ne bra ni tem say ma ako me pe life ankasa ana invitation so kasa bibi wo me papa nsem kakra bibi wo papa nsem kakra ntina me pe life enti ama kwa na be wa me no no wan you say bia me ne tie no on twa de ma me enti ne sa no na aye den aka ne ho on twa tare ma me say bia gi ana sese enti akuka ne ho enti okọ ware ne jire no a de ne we no ya no kan say o person okọ enkran kofa nuoma eba enti me na me ne nko na me see you and your coy but me ho na kan say okunu say on pesa me ne penalty enti me nye me ho kakra unti wo ho kakra enti bibi wo no say more into this case than me we ne store sika e de total de ye no there is ni na krampo no ojitai no crampans mate you oja no kobru ye
Akwasi Amankwa Pastor Julius. Akwasi Amankwa also ni edin ko. Ma na me ka say abebu on akwasi na o. Ebe odin komo a mama abebu on akwasi na. De mami ka tiefo chi nya etie. Me fa ne mbra No de wa ba Amankwa. Me busuani bia. O de se mfa so wan kasa fa ne bra kwa wanya na ba. Ma ahanso aye wo yanchi nipa nyi nipa hwe. Ne kasa o shaase no e kire bibi. Ba se de be ye be kire no ho ko betimi aboa ya kasa. Na tiefo nyi wo se mami nsimo kana ebia entro ye den. Ewum na ma wo wasan bara anya sa ne ye ba ne gina asem na so ne ye kabi. Mama bebre wo se suban no. Was afro back. What first and that you want Cassandra da fofro and Okoje futuo mami sans phone bi okoje futuo when your mommy son mommy so no 3 years ne ba no kwa wo hu ne da wo ne number mpo me hu no say akwasi wa problem me hu no say akwasi wa problem CJ your friend is CJ asafo taxi run kono yesere mo mo ne nkasa bi ko me sasa be ne na mpo tan wo hia mutie CJ Obolo no you honey do am friend no isa okay enti CJ Obolo mesraw mommo modern fa call no wa wase afresi sa mommo fa call na nsem sister yi akeken bo mom ne chim because oba no wo made e ba di na san yo ma we nyina atimi akoso entro bi be wo ba bi enti so fu se wo no kuro bi aka na be the fourth so mo be bi edi beto na atimi aboa e bia ye be wi no na wo akora no wonya wasomdwie anu be bo o chese o be se memfa na mo mfa ya fa na wo fa de obeka no na obeka kwasi asema ye no kono ye fa na de o kan no na obeka ye fa o chena de o kan no na obeka je se bia enturo bi o ba bia o ko je futu obeka kire se nya sa de ya fa ko no na ene ye nkasa because say wo bu sa fo nyina etu bro no enti ase ni se wo bu sa fo nyina o ti sta bo no o bra ko bo no ara wa ere bra we ye naked o hwehwe o sorry o kwetie mra mra oba odadeja na wakoto acho se na obu se binya wa ma ware na ma ehunu akwasi ena one nete ti se wa ya obo ni bi mpo anka akwasi bo ye bo na amane na akwasi abeka bibi na wunu no akoto se oba nso bo no de akwasi ante ase ni ti fa kon ne che mu ye ehunu de ntia e ba sa me da se Pastor Julius ayakuma 87.9 FM waka oba nso aka nsem bebre e di ache no 1 wo nware no because o ye infantini 2 wo de be ware no nka de be kwa ware ahya woni on 3 wo so ye kwensani ye ti obi ye bisa no so na ama ne no nsa wasensam ye wa wo ka kire ni nti na sabie son ne ba ewu ti so obi tumi ni wada age se okonom kakra enti wo nso duru ba bi na wo hunu so wonom nsa ene wone wo da no wo ba wo to bre no o to peteshia na nsa be no wo to club onu no monsa but o to brew enti no to 2 bottle because club de wu ni musa no no 1 bottle enso emma wani so bia o timi to do do say 2 on the water 2 no water ama water 2 na wo timi no do say eno anu ebi kra mi timi no musa ni no wo gidi say ye no ntia wo nyi ni say bia eya yenko me pa mo che wo mo asem we mo ko ka manya asem mo fa che me ebia na eyi ekuokuo ye kwa yie ekuokuo woti ekuokuo na meka no ma nimpa bebre nim ma ko nimpa bebre ma menka ade na ma ewiasekuo no ewiasekuo ni yenkwa yie ya ma no mo no yenkwa yie ya nom yenka sekuo nye eye se wunya yie ase de omu si ebo life kra be sala ebo won sa jeje oso no kra wani je but ebi nom nti bia wo wom na wo nom definitely wo besua no anya no na ma wusua no ma dabi be ma na ma wusua sa oba ni msanom de club mi enu na otimi kan nyina gudi a sister ani ehu so oba ehu club mi enu ye mi sa wo se wo ko ton force na wo ba de no waye what buru say samaji se be so mi patch me anyway mu na ti o me ne me ma na ti kwesi na ka ene ye ti amofo ye kan san ansan ye ko stadium nimpa bebre ho ma tanka mo betumi a ma na o ni obi anamba ye betumi afre na busa nipa ko no so se de na yenya because nsem na wo kan de ye hia bibi ma se ye benya obi a so fi so wadamfo bi onim wo anya de onim kura na se ye benya obi okrom ma o de mum yemfa nam ai production line nto dwa na obi onim akwasi ni assistant no at least omuma yenya feedback bi wo asafu kro no ne amakomo bebi omote no because se de omum yenu na sister ne nsem na bi wo a nukuro ne emu na ho
emu na ana kwasi nso mba so be kasa but ye obi onim wo mumie nyina obetuma kire se e ya mpa maame na no nsa kakra anase bi antesa na aboa ya ma yatumi aya adwuma na ya ye ni me da se papa Pastor Julius because 30 years empena twen ani samu a ewuwo mu no wonu wajai prako pe no strange nti o kan se sesane makọ na nya se and me for the new my by 1 month ni Bible so me enu o se waja station master ke beda wase nyame sha obolo station master nyame sha awa asafo no asafo taxi rank station master nyame sha papa because biwom ana how ba ye ma won tese say how ba ye nya na hwe ye ni tese ye solve obi a ba bi mu say na asem na din biara e ba ye tena say solve e ma asumdwe ye de e bete be boa wono a the station master wonya ya dom sa na nsem a wo mu no no mo be ba na oni ni komo na kire omo ne ne mra kura na eno kura kenya bad ma because see omo ba kura na omo ba na ewie but o tena de nti yes na dawro ma omo modern fa kwasi mra ne no omo ntena se I think say ba na say be boa ma asem nsem wo asumdwe aba ma ye asumdwe na de ya nti so omo ba ya kana asumdwe so na eto atwa okay nti say e bia won so wonim yes sister Vide na bia won so wonim nsem bia na ekoso bro no omo te so ne ade a waso oba ne kotofo so no oba yemisa sade na ode ba sesram so abo be ba na musika nyina akora yira so ni na ye fin afia ye timu kra enti wo be production line wo so bia wo problem o pesa wo ba na wa fom kwan e bia kina wo betumi aba kina wo ba na se wa fom kwan a wo so bomode na free production line asem bia ni wa o de ba ye ntra so nka ma wie ye no asundwe ma 020 39333582 02039333582 obi asanya fra ho akueti na Pastor Julius ma asana akuebeti na yadan ye ho ye ni pay ya be kasa no ebra ye de little kwaku eba ha no mekai enipa di nkane a waka se ni nyanya appeal kra enipa o send me 20 cedis no ne ye Z-Pay okay kwapem ne me hu nipa kro okay because one frame yan ka se ma me na me send you 20 cedis no onu ni nipa this can buy okay ena the atoso emienu eye sister Hetty okay the atoso sister Hetty the 1000 okay the atoso miensa eye next DJ Clinton okay enti enes frey ye no sign ka say obaboa ami ahwe little kwaku okay wanya adoye da anu kwa da me kwa me kan ha say ye program ya just ka boa onye bi da me ka kira an yes but was say little kwaku onye but was say ye de little kwaku ba no e kan akoma say wo mo akora yes na sa ne ka wodem so woni ska kra ne ka wodem na wo so otosha no e ma ne hoto no kai sa no kan pa on e ma ye doctor e wo konfo anochi o ma ye ko si ne braso ne bra ma ye doctor e wo konfo anochi because abra na ne bra na free konfo anochi no akwa dentist wo baby to o ma ye obi o konfo anochi a o ba hwe e won ye ko si ya o mo start so o mo hwa little kwaku na Pastor Julius won wo dia dance ne bra na forward ma me yeah ye nua be Mendes DJ Clinton man na dance ye no chese metie na me ho adwire me nti atiefo ma ye nkotie mra NS DJ Clinton na me dimenso madam city ma little kwaku na de me ba ya me be ye de me ye no me enema me ye de me ye no ma little kwaku na enema esisi me no me ntiase me ba little kwaku wa na madwuma ekoso me ye me akasa me madwuma me plumber me electrician o UK na since me be mo little kwaku me be bo me be ye bi me be de me de na ho de be so mo bi no ma contracts boom so ama program no kura bo maintenance bi aka kira do abje abenaje ti abofra no de enhira pa na ode aba enipa brabo bo mesi abofra no ti program no kura bo maintenance bi because my year too busy juma no boom chese enya time krampo ever answer me phone calls me free her me call her me free her me call her
nti abɔfra no deɛ ɔde hyira ba na maba mateme nka nanso mo bɛsa ateme nka bi me no akasa ne ade nti madansidie a mede fa woso matiefoɔ no ɛne deɛ meka hyira abɔfra no ɔde hyira paa na aba nso meka bi kyerɛ sɛ obi biara ɔbɛte mo nka no ɔde one city krampo na ɔmfa me support akora na nipa no bɛnya adansidie wɔ mu na meme deɛ ne deɛ na ntina nansa mo ntimi ka program no so no sesa me ya akora no me ankasa man force no sɛ me take day off mama na dum me phone adwuma na kuso too much so madansidie kakra me de ma no why matie for something that's Pastor Julius ma and DJ Clinton wanwa me ho ada ya de to a and DJ Clinton ba so o ka say owo ne bra obeboa me ya hwe no se ne ka kwa no obeton ne ade a aso me ka che na na ye ne say and DJ Clinton me nim fidada mu be si ha ya nya pi ma ne nye bi da anso ne ye free pa ti me kan na antem say am ko fie no na no ne dun ko no ka say nso leti kwa kudie di aka na pa na free side na mu say e yam pa say akwara no nya enhyira bi edi na chi na bema tesa on say bema wotesa nso na akoma eden pa e tin so obeji ade adi ento de happy a nyina enka na akoma na bema wotesa e asoro kra akobeye ne den e na so woji adanse ye tesa de eden and when my dear back on ebia na obi nso wa bonti a ono nso wa dance onye obi a neti ehwe TV ya wo behu numbers no ebia obi wa bonti adwadi man ni ade wono betumi de wode na fa 050245 301462 0245 301462 and 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462. One thing and say, sister Hetty nya dance ya born dada. Ya bo. But winim sabre no a womode bi ba ye no ye start ye no na wo bi ani dance ye. Yes. Nti na omo fam one ma ya womo expect bibia yes. Oh, they weren't expecting anything. Any testimony and I say bibia be see but they wanted to support. No more person. Yes. Yeah. Almost support ya shakra na man what no. Yes. Yes. No almost expecting anything. Se be see na brabo man na. Yes. Eh bia ye start ye be ni mu kaka ye bo dance die no obi de bi ba ya obi dance ye nti. But these people weren't expecting anything in return. Yeah. Say bi omo de ba ye benya ye so be di dance ye nti wo mu free wo mu and de buy so omo de save akra no. And look. And new man ya me aye no. Say na DJ Clinton me sending a message kra no a Untimi reply. I was like, what is happening? What do you say? Didn't I dance here by now? Why you too busy? Untimi ma online po. Oh, nti ma say obi tie ya de bia me kasa enye sebi e kasa kwabara kola na ye kana asem no. Sebi nioma na nyame nam akola no so enwanwa. Akola sebi na oyare na obedi akoma FM ma ko ne team adaroma na akola no recover na nko na say let's take a question na nka de chene so a obi ohu ne picture bia no akola na ohu akola na wose oh na wonim so oh yes ye kra ye ba na say ye so ejidie na ahwe ba ne ye ni yi say obenya nkwa ba hwe de nyame aye en obi biara wode na bra wode yan kasa kra ya bra bo ye kra ye wa ya bra ma enuoma let's go kubedi ensem si wo ya bra bom no just kasa ye kan yentumi but me de mama dem pesa me kama tie 14 say en DJ Clinton di dance ya ene na afeye betumi adi ensa sie bo select kwaku nyame na de na akra ne ba I'm telling you because me minim honest minim and say you wouldn't do that. Yes. On your way say and that's very cold day say dance momo mama science and Adam for pane awetabonzi omu nyina wo de same na squad ni nyina yankofo a omakoma no there is a boating and so the yes oh and mama dem pesa me kama tie 40 say akwala no wo pese wo ye bribe de bo na fiu mu na ye ba akwala no anya yen ena nya sabi akwala yam say little kwaku baby adikanfo na hwe wode wa bedu no
se say what tena se o nantie ekosi usu ko ne ade nyina menso we na de be support na wo de baby adun de ententam ene nya mententam se urade ensem o mo ka me de menyini na emom say yampa menso ye bibi so ko ma brabo ne yenhwe because me tie ma me o se me tie wi so ya me tie am de Sunday na me say kai na me de ma Ismael I don't say we me say me tie na abro me so na me say no na me for the man obi dance ye de e kuroi ye be friend no ankasa I can't Ismael say china ye be friend wo no sister no ankasa yo no ankasa aka because me kra na me ho adwiri me china wo de dia ka beka ho enwanwa nti ebro so wo so wa dance die number no me dia to fato so na ye monchira mansa na obi ehunu mfaso dia e wa doye na mum enya doye bia na adoye a ye de je nkwa papa o ye den me na me ka kire wo na eno so nti na ama amanfo enya fa hodie na maka no wa several times say ebetima ba say ebi enya me hyeda ye na saa say de nipa bi benya ogye wa bompa ye watua enioma bebre wa akwankyere but ebi na nyame pese o fa kwala yesu na wo ye biribi keke na ogye ba enti emu aso mu nua ne bia wo nyame epe wa ye oyie ene sister Hati wa wie school ye twa ho aba abrantie we na me sense adamu yare nkoa yare nkoa na adamu